Jesu Kristu inkosi. Bazalwane ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu umfelo wethu. Amen. Bazalwane ngisukuma nokubonga uNkulunkulu. uNkulunkulu ungithandile kakhulu. Amen. Yazi bazalwane uNkulunkulu ekhaya bakhona badala kodwa umusa wakhe nakimi uhambe wafinyelela. Nokuba zikhona izinto empilweni ngoba ngeke ngathi konke kuhamba kahle. Cha, uNkulunkulu ngibonga umusa wakhe nje ukuthi nami angikhethe, angizwise lo musa lo awuzwisa bonke abantu. Ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi ngathi ngangisiza ngipha amandla. Noma ngihambe endleleni konke angakufuni akususe kuqhele, angeke ngithi sengi-right angikho right. Ebudeni bempilo ngihambile bengitshela ukuthi yonke into ihamba kahle. Cha bazalwane ngithe sengithola imfundiso zasekhaya lezwe ngayibona ukuthi cha manje ngizoqala phansi ekusondeleni ukwazi uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uthe noma engikhipha lade engikhipha khona ade ngitshela ukuthi konke kuhamba kahle. Wangikhipha maqede wazongibeka endaweni e-right maqede futhi wayiconfirm ukuthi right. Yazi bazalwane ngathi ngifika okokuqala entabeni endlu kaJehova ngangiseSoweto. Yazi kunento engingazange nginake empilweni ukuthi uNkulunkulu uma yethi kule item yokuthi abafikayo bazobingelela ukuthi uNkulunkulu usuke kwenziswa yini lokho. Kwathi ngangiqala ukufika ngangazi nokuthi kuyasukunya kuyabingelela. Kwathiwa abafikayo sicela bezosibingelela. Ngavele ngahleka. Awusifika nje sesothini kubazalwane kanti besifuna ukubona bona abazalwane ukuthi baqhubekayo. Kanti angazi ukuthi uNkulunkulu ngokwenze njalo ngokungena endlini yakhe usuke eqhelisa ukusaba okokuqala ngoba buningi ubufakazi esinabo esisabayo ukukhipha. One, besikhonze enkonzweni la obungeke uze phambili uzokhuluma. Bekuthiwa noma wozosho ubufakazi bekukalela ukuthi ishone 3 minutes. Uyabo? Yikho manje emqondweni wethu kusekhona kuningi kodwa ngomusa kaNkulunkulu kancane ngiyabona kuyaphuma. Mina bengikhonza bengina dread from 2011 belihamba la belilikhulu futhi ngizizwa kahle kangokuba estradini bengithi mangihamba thiwe nje jalate nami ngizizwe vele ngiujalate. Kepha ngomusa kaNkulunkulu yazi ukuthi indaba ye-dread iyaconfirm ubaba uNsibande. Washo wathi mntanami ngithi ngivuma izono kuye ngithi baba ngiyazizwa imfundiso ziyangakha and ngiyashintsha angiseyena lo muntu ade ngiwuye. Mina uyabona usathane kushuthi ebazi ukuthi uzophunyuka angimsebenzise kakhulu. Akukho mina engingakwenzanga okubi futhi bengikwenza ngokuziqhenya futhi ngiphumelela bengalingi ngibe ngemuva. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu sengiyabona ukuthi lokho ukuthi sobingelela uNkulunkulu usukenzela ukuthi sibe nesibindi sokuma sizokhuluma ngaye. Mina bengizazi mina usathana ungisebenzise kakhulu. Mina bengitshothi ngimuhle futhi ngendlela ade ngitshela ngathi ngimuhle bengithi noma ngifike endaweni vele bekufike kubukweni. Kwamfundisi mina uma ungabhekile kahle ufungakholwa ubuwa. Kodwa nje kukho konke lokho ngithesa ngithola imfundiso hayi man yazi usathane lo belokhu idlala ngami. Ngathi noma ngivuma izono kubaba uJani ukubaba umpostoli. Ubaba umpostoli wathi mntanami susa lelo dread. Baba kukho konke eminyakeni engaka ngihamba ne-dread wathi lisuse emaqadi ushise. Ngathi ngenhliziyo uyobe ngibonaphi. Ngayihlandela mina ne-dread lami. Bazalwane yazi lento le mangicabanga inhliziyo yami babuhlungu ngoba usathane ungisebenzisile ngingaboni mina ngitshela ukuthi konke kuhamba kahle empilweni yami. Angitshelwanga umuntu ngosuku lokususa. Ngasuka ngathatha isikelo ngathi mntanami ngisusa. Wathi hayi ma wena ngathi ngicela ususe ekhaya. Wayitshela ukuthi ngiyadlala wahamba phezulu. Ngathi ngathatha isikelo ngamkhombisa ngawanqamula phansi ayi5. Wabona ukuthi ngiqinisile. Umusa ongaka. Akekho umuntu ongasusa into ayithandayo. Bengithanda ngalendlela ukuthi
konke bengazahle ukuthi kuphelele mina manje ne-threats and ngizobabamba bonke abantu. Ngisho emsebenzini nabe ngifika manje ngimakhuluma nomlungu athula didu alale lokho ngikushoyo. Nize nibone bazalwane ukuthi uSathane usebenzisa ungaboni. Kodwa manje kususiwe konke. Ngiyambonga uNkulunkulu sengizazi nokuthi kanti ngumuntu. Kanti mina nje ngokwami kuyiphakamisa ngangasithi ngumlungu. Ngangasithi ngifana nabanye abantu. uNkulunkulu ngiyambonga. Ngosuku engangena ngalo sakwazi ukuzobingelela abazalwane. Kwasuswa mina angisabi ukukhuluma ngezithu uNkulunkulu angenzele zona. uNkulunkulu into angenzele yona kuningi kodwa namhlanje ngizokusho. Umndeni wakithi uyakholwa, ukholwa kulezi inkonzo zamajoyini nami lapho engisuka khona. Kwahamba inkonzo yakude basala njengoma wami nje kunzima nokuthi aphumelela ayofinyelela enkonzweni njengoba zikude. Nize nibone uNkulunkulu amandla omkhuleko anjani. Kwathi ngilele ekhaya ngisekhaya. Masilele ebusuku impi yalo bazalwane iyalwa impi ekhaya. Imimoya iyalwa balanda inyanga left and right. Sengiyalazi iqiniso. Angeke ugijime uyotshela ubaba wakho ukuthi baba kukanje kanje. Umuntu engeke ngize ngimtshele makhona uNkulunkulu angibonisa khona uma naye athuba kwesikhashana. Emva kwalokho futhi ngiyayibona imimoya ivele imvale kuqhubeke konke kube kahle. Ngithi ngilele ekhaya. Ngisathi ngilele uNkulunkulu wangibonisa ngathi ngiphuma nefoni ngiyogcina inetwork egate ngoba emakhaya ama network ayahlula. Mangisamile egate ngibone umuntu ebaleni ekhaya. Kule ndawo ami kuyo indawo la okwafika khona kwaqhutshwa ibhodlela sikhona kuthiwa kuzoqiniswa ekhaya. Umile kulo ndawo nje stele ngiyamazi wakwamakhelwane. Ngisiyazi nokuthi bayaganga. Ngibona ukuthi anduzoma eduze komnyango wendlama. Bese bazalwane angimxoxeli umzekelwane. Bese ngathi ngiyagudla ngendlini ngiyonokhela uma nobaba ukuthi abaphume nangumuntu sengimbambile. Hayi bengezwe. uNkulunkulu bese ethi phuma ngapha uzongena eminyango wakho. Mangifika endlini ngathi ngiphethe umzukulu wami esemncane ngikhuluma ngento yamanje angikhuluma umzekelo. Mangifika endlini ngifike ngibeke lo mzukulu ngiphume neBhayibheli. Ngithe ngiphuma neBhayibheli ayimele nje usiswa abantu ukuthi ngizomake angiyindawo futhi sengubonile ukuthi ungibonile. Mangiphuma ngeBhayibheli ngathi ngithi bantwana khiyana eminyango lo muntu engeke akwazi ukungena. Ngaphuma mangiphumela ngaphandle ebaleni ekhaya. uNkulunkulu ngabona sengina nezingcebo kaNkulunkulu. Bangitshela ukuthi izingcebo kaNkulunkulu abantu engingabazi. Masimile nalezi ingcebo uzokhulekwa kubiyelwa lo muzi lo wasekhaya. Uthi uNkulunkulu khulekani nobiyela kukho kuzokwenzeka. Sisakhuleka kunjalo kwagcwala lonke uhlobo labathakathi egate lasekhaya. Ingathi abangibaziyo nengabazi nezangoma nezinyanga zimile egate. Mazimile egate inhliziyo yami labantu abaningi kangaka kulomkhuleko wethu omncane kangaka kusho ukuthi ngeke kulunge. Hayi sikhuleke siqede nezingcebo. Ngathi sibambene nje ngoround ngezandla kanje senza indilinga. Kwakhuleka. Masakhuleka bayakolodela la egate bathi ngidlala ngesikhathi. Thina kade sagqiba ngalomuzi. Ngicabanga ukuthi nina njengoba niqala nje manje wena nje ngokungena kwakho ekhaya lezwe usuyitshela ukuthi uzokhipha thina la ekhaya. Bagcwele egatini balokho bekolodela kanjalo. Sesithi siqedile ukukhuleka. Bathi thina noma ngazo nikhuleke eqede songena. Nangempela sesiqedile khona lapha embonweni. Bathumele okusho ukuthi kuya ngama level la ebuthakathini. Bathumele owokugcina eze kahle mayithi afika egatini kwali ukuthi angene. Athe sabathe kube ngathi ubanjwe umayibuthi. Uma esalwa bese bethi la besuka wena unamandla buye kusho ukuthi balethe bani ulevel 2. Ulevel 2 eze mayisethi uyangena egatini kungangeneki isitalo. Bethi hayi kusho ukuthi laba banesalamusi labafundisa ade bekhulekayo angibazanga ngakwamehlo angibazanga ngibabonanga kodwa uNkulunkulu wangitshela ukuthi izingcebo zakhe lezi. Uma bese beletha omkhulu kunabo bonke
kwathiwa siletho kokugcina kwathi ugobela wabo ezugobele eze yikazela ugqokile into zakhona bazalwane uNkulunkulu ngendlela asinqobela ngayo silele singaboni lento yenzeka ngela eGoli indaba isekhaya uma ethi uyangena alukungena athi sabathe athi nyawo atshelela ukuthi nyawo ayivumi ukuya phambili athi ufusha isifuba ukuthi mayingangena ngesifuba yebazalwane wanqoba uNkulunkulu wagcina engangenanga wathi bengangenanga kunjalo kwathiwa okay ngoba akasikhonanga ungena bazolanda umnikazi wendawo bazalwane kwaqhamuka indoda efake ijazi elide elimnyama elihamba la ibhluku elimnyama namagloves amnyama nezibuko ezimnyama angizange ngibone ubuso asitholananga emehlweni kanje ngoba wavele wadonsa isigqoko wasibeka la wathi isazodibana kuphelile ngambona uNkulunkulu uthi kanti uNkulunkulu usinqobela silele singamkhonzi na kahle ngafonela umama kunento kanje eksene ekhaya lapha de kumkhona umuntu bathola ngenyoka ngathi ngathuka uNkulunkulu usinqobele ngicela ke sikhulekeni ngicela ke siyeke inyanga yizo lezi eziletha ukuzolokhunja la ekhaya bazalwane into ebhlungu ebekuyenzeka nje enyanganeni eduzane kwashona umntadadewethu una 24 years umntadadewethu wayikhunga and ukuyikhunga kwakhe akucacanga ngoba wayikhungela endlini eyayincane and wathi eyikhungilwa washona ophaca bengaphumanga intamo yanqamuka nqa sasithi masimbambi ikhanda liphenduke lithi ngathi uyavuka kodwa nje ngomsaka kaNkulunkulu uNkulunkulu wasinqobela noma kwathe kunzima ebekwa impi ilwa bazalwane uyazi ukuthi ngisukunyiswa yini ukuzoma ngikhulume kanje ngifuna ukuthi usathanazi ukuthi noma ngenzani mina uNkulunkulu akahlulwa yilutho mina ngithole ivangeli lamavangeli engicela kukhoko ngicela uNkulunkulu angiqondise ngihambe ngokuqonda ngihambe ngokweqiniso konke obekunginamathele kuyasuka ke bazalwane kancane kimi kuyasuka ngisho ama-emoji sengikwazi nokuthi ngicela abantu ukuthi ngicela ngingabhaleli ama-emoji kanti ngangithi mina umuntu uzomqala umthinje ukuthi ungangifakeli emoji uzobona ngathi nithi semkholwa kakhulu kodwa ngomsaka kaNkulunkulu simile and imfundiso ziyasikhulisa bazalwane ngicela ningikhulekiseni ngiphiwa amandla ngoba ngiyalibona ukuthi leli ivangeli la ngiyakhona ngiyabona la ngiyakhona manje nasi ilingo zimile ngiyacela bazalwane ngiyacela kakhulu umkhuleko ningangishiyi nami ekukhulekweni ngifuna ukulibona izulu yiko ngithi usathane ngifuna ukumexpose ukuthi zonke lezi zinto lezi azenzayo hayi ukuthi asiziboni and ngifuna ukuma ngimtshela ukuthi noma uNkulunkulu akahlulwa yilutho akakwenza kwenzayo nabangani bakhe mina wami uNkulunkulu akahlulwa yilutho cela uNkulunkulu nje angibiyele abiyele nomndeni wakithi wonke ngoba namanje ukuhamba kwalomntwana lo sakwenza futhi kwayolandwa ezinye inyanga uthi umntwana uthwetshuliwe umntwana kumele azolaliswa kufuneka imali enjengemali ukuthi alaliswe kodwa ngoNkulunkulu mina ngiyamazi owami uNkulunkulu akahlulwa yilutho la khona uzomphumuza makuthi bamthwebulile la khona bazomphumuza ayikho into engizoyenza ukuthi ngizothi sengihamba ngiyofuna umuntu uthi angilalisele umuntu anginawo lawo mandla mina wami uNkulunkulu yena ongilwelayo anginawo nje amandla bazalwane ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi